and a running mate no so no jena na opoku agima omo nzampe no omo se o ka ho bi kura na party ni lusu ye jena na opoku agima NDC fo ni bi mpe because omo so buy no mo hu ade bia wo de beboa party no but ono so na na mahama pe monim de nti na mahama pe no mo na ade be bi no mo nya analysis ne quickly na mahama enim se jena na opoku agima so mo we ne ya no mahama na na making the decision obi antimi challenge obi a the vice president or to ade mahama be can you have to follow it is odi bibia u challenge ni bibia but say ka party member wasom party na che a woni NDC to amfuro ni bibia no on de obetima challenge mahama e mahama fa kire ko ije mensa je na opoku agima edi say no na ese edun katia kora no na operisa akunwa no na ese edun katia pe running mate or person kana mahama yi na say running mate and no an go through enti say no yenim say obi a promise ese edun katia so be man running mate o so been promising no we don't know but say the abeto dwa no kire say ese edun katia yen de yate no kire say na ni abere din na ni abere se opa akunya no enti opa akunya no the best thing I say ne opese obedi NDC for anim na fi omo so omo wo mahama ti kokope ba bitina because they say no mumu sawo hwan ni ofosu ampofo and only question I was bubu sawo oh say obi bebu say ese edun katia ka say ese edun katia meba mo amuni ma ese edun katia no onie me be kire mo ese edun katia sesi a ese edun katia onie na me kire mo kakra amma hu ese edun katia onie sa ka mo hwe ese edun katia enka mo nka so obepere akonwa no meboa ka mbaka say oh ese edun katia the general secretary odi akonwa no ye den ba wo se wo ji akonwa no oji afiri eye ofosu ampofo nsam na nka se de omusi ye baakui ade na nka oji afiri nsam oji e de afiri nsam because omu wo nipa bia omu pese omu de ne ba running mate na bia mahama se no omu hu se omu de ne kwa enya adwuma biem sa nipa mienu no Omaya omadwene so mbe contest elections no omusu begina ombe president ni bi na omasha asia ye meetings underground mi wo information ni bebre baby omakwohye ekodi nkomo meetings omoye ye nyina ekutame appropriately mebo omudin amabahu sabato etesai mecha baby a obia mebo omudin amabahu de ekoso because say ye bo mudin na ehono na NDC fo be hu say eh daddy Fred say asem no ni mampa enje kuta me edin no so amebo no edin na amebo no omo ye campaign din underground it confusion na ba NDC mu say no ese edun katia e wo nipa a ope no pese oye president ema oye presidential candidate ema NDC MPP ni childish a statement or omo ye MPP for sa no person ka na Charlotte o say no a party be ni ono kro contest party bi party o contest NDC mo parliamentary kura o constituency bi no ono kro be ye na na onya Ghana ni me be say me busa je mensa so ye MPP ni onya Ghana ni ana say o ye electoral commissioner unqualified so ye electoral commissioner NDC for botaye nyina ane se omo pese omo tumfu trogu amanfo ani se be ya ye to aba ni wia na omo animagu ase awie no na omo ha adwene wo Ghana e no no omo ye but en go through Ghana pese chem se emra wo Ghana the security force ye obadwuma kama e di samu libi labalaba no enye adwuma Ghana ye wo electoral commission omo ena ya mandate omo wiase Ghana baabia so omo conduct elections institution no omo show biase
per democratic dispensation. Omo adwuma ne say omo conduct free and fair elections. Omo adwuma ne say omo hwe say bibi ekoso Ghana concerning election bia na omo responsibility say omo ye. Ebese mi busa NDC for say omo how ne say obeje the NDC omo be ye omo delegate so omo dey congress ya electoral commission e ba akoye omo elections amomo omo ne be ba akoye omo elections amomo na enwiemu na omo ka no say electoral commission be wiema ma MPP no ade omo tia konwa so na omo wiema na wo yesi obi ho ahwan suro ayana ebia omo tia konwa so no na omo wiema to the stand they say omo nim say obi e betena so a ono so be wiem at entesa Ghana na nado danko akufuado na mamu a wo ye no na mamu a wo bu na Ghana fo hwe na wo mo e de ato aba send this for mo wo asem bi kwa na ye legitimate process also mo faso someone electoral commission other political party be dialogue na mo nyina ma ba into consensus say na e wo say ye baby a mo nyina e wo say mo hia na mo dialogue no mo say mo nko obi na be ka chere mo say mo nya IPAC meeting nko mo say mo nko na mo nko no na IPAC ye political parties could take decision mo say mo de mo ncha da mo party na e wo India na e wo Japan e ge Ghana na e wo mo ye njeje sa na matantan no so because abatu aye nyanto ye o ma sha ase e di referee natem asemi over some of league tape here by ye wo court ameto dwa say electoral commission yenye say electoral commission o ma sha ase sopa electoral commissioner say be ya Ghana fo a e wo gidie wo mumu no gidie ne be fade out o mo botaye o ma agenda nyina nti Ghana fo anye o ma ani a na international communities anye electoral commission ani a omo to about 2024 na omo lusu a they said the osofu no bi beka aye no enti say omo adwene omo nim di omo yi they know what they are doing and rent na na my serious osofu na asem na mo nte ase no they say ma ngba bi ade ne boboko osofu no asem be na beka aye NDC sofu no oba ide be na beka aye o say about no be declare what omo be declare ama MPP omo be declare said the city na yehu but you said you actually let us know what you trying to say the person now for you who said the wadwenkyere isi kyere e wo ho ball no a wo mo ball no ra no enti person me busa mo a mo hwe me no say wa kuma mu no na hu Ghana chances say but am for kasa asem we very important too also they my yehu and they say asem be na be ka twa to